30 piece by Germany is 40 lakh. Wow. 30 piece by Germany 40 lakh. Yes, my dear friend. By business starting khaiwani se 40 lakh kai thangla ha. Prai 12 bosor bisingo na tang khana bo Bitcoin hin Simon kharani ni Facebook, Instagram, YouTube ro na nugui tong khana ads of phai tong ni Bitcoin hono o Bitcoin na bo starting khaijak puro 30 piece se 2009 no khaijak puro 2003 hai 21 40 lakh kai thangla ha. Oh my god, cryptocurrency digital ni currency nung Simon na kam ka nung Simon Bitcoin tambo digital currency tambo cryptocurrency tambo gena o cryptocurrency ni bangai nung YouTube ro nung search khaiwani ni on search khaiwani nung naima na orja kwangmana video tong geboni bangai tini salaya tini khena bohai khena je cryptocurrency ni tuiwina kabangman coin phaiwai tong o coin ro no nai nalai nei jemu jate tini hai JORA wo invest khaila hwnkhe future ro de jengbo Bitcoin herke profit de khaimana Bitcoin bo ya phangphoro 30 piece si tini haibo busuk sokha bomoro no jeng khaike bo salai kungna nai nalai nai chini Google site jo jeng phai shop lang chini Google site jo jeng search khailene wazir nei tana inkeno omo kaise trading khaijangnai ni site inkeno omo blaina chawo o site nung YouTube ro thangai nung search khaiwi naima o site ni details ro no tui ne gor jaga nung coin kwa man tongna Matrix USD Bitcoin tini haibo 26 lakhs ngai thang 27 lakhs tabo amai khina update ngai tong 40 lakhs ra somane tini haibo boni price kisa komeng tong market joto no cryptocurrency tini haibo market down ngai tong genung to Simon na market down ungfrosi oma haina pairek jangnai bo poreo kusu kafro khena jeng sales khairo jangnai bo se profit ni margin jeng invest khaini thangkhang khena hanmon tini haibo joto no market down ngai tong cryptocurrency tuiwe jeng khaireng mawo gara ang nunoi to na doggy hne Elon Musk kaise advertise khaimani nunugui mannai ni YouTube ro search khaibo belai na jaw future tak 23 rupees tak invest khare khangkhe ulo salo bobu Bitcoin haikene kaisa coin ne 26 lakh 27 lakh sokhangkhe asuk soya phana do 100 rupees pa sokha 1000 rupees pa sokha ge musu kai thanai nai te alga coin do ETH ro 1,80,000 ro AD 1,21,000 ro joto ne tong kabang oma he kawai tong but ang no sawani musu mani khene oma ha as kabang price no se invest khaya jeng risk to nana nya pa no oma suk jeng risk na ya jeng sip hnoi nang nugui tang na boni price na yui ne di 606 mane busu piece au klai thang khana oma rupees bai se jeng nailai tong lai busu go klai thang kha u manai ro jeng invest khare khang khana busu janai bo ulo salo khoksa phang pai khang ke calculation na yui ne le ne tabok jini calculation naina jodi jeng omono jeng khoksani paikhan ke busuk khan manai sorry maximum paini thangha jini ro funding 50 টাকা ni jini pai mana 1 টাকা ni paikhan ke 1650 khan manai bo salsa jeng o manai khoksa ba price kai khan ke ni khoksa invest khaimani si 1650 phangai manai samaya bla 5 years por phana 10 টাকা kakhangke khoksa kam bai subsuk phaine kibono sung o manai no sung 300 টাকা ron su paire khangke oro invest kai sung tani ke na haina sung rang pairoi tong 200 300 টাকা 300 টাকা ne pai khangke sung man 4,95,049 hali yo naigras di 4 लाख से मन बो खोक संग 4 लाख काइपे 300 টাকা इन्वेस्ट खाइमानि सि बो 10 টাকা रो काइके बियां साउन किन ओ मानै रो सं इन्वेस्ट खाइके के सालसा काइफान मान काया हुनफासि तमा लॉस तों हैबा आसग रो बाहाय पाइ तों के म कमाइ बे थाया सालसा तो बो काइ नै न तानि के न बिटकॉइन बो फास्ट जे इनफर 2009 नो 30 पिसा खेन चाहिँ बो सिता बो बुसुक सखा 40 लाख सो तक तिनी हायो 27 लाख ngai tong
goba ikhana kabang mano hing tongo den no hing tongo borok teksa price barewo goba hairo khoksa sky ro mungsi ko oma hairo sung naiwe sung kabang ya sung 500 ba 1000 rupees ro ne sung invest khai ken ko ma kom no naiwe samay bla future bare la hang ke busu kaham na han mang sung invest khai ne nang uma nai ro no gete win rok tong win ni busu bu kom ngoi tong win ni bangai ning youtube thangai ning search khai ning nai man win ni bangai ta buskang ni ta jun ma se kaise kusu ka tho khai ke bui rok sawi tong bai bu ke kai pha rok hang ke busu profit na ta win le busu khan man bono kaisa nai nai le sinai jodi sung bono khoksa ni paikang ke kan ali ne khoksa ni paikang ke busu phai ne 26 khan mana khoksa ni bo paikang ke na ke bo khoksa kang ke 26 rupees ngai thang na ke nang saiman tong ke no ma hayo ang je price moro wa ang bes khai de ang saun ni musu ya price common sung khai le ne jing 300 500 1000 asani invest khai ni kom khai le ne jodi bo 2025 रो बो 10 टाका काई खेंके बुसुसिनि प्रॉफिट न हानि बांगनो उ कम रो न जों इनवेस्ट खालायनाय के जों अरो जागा इनवेस्ट खायनाय के जों तुमा खायनि नांनाय फार्स्ट जों केनो जों अकाउंट खायनि नांनाय केनो अरो अकाउंट खुलावानि बाङै जों अरो जागा आनि तो अलरेडी न आं अकाउंट खायजा केनो जों अकाउंट आनि तो अलरेडी न खाय पाइजा अकाउंट के जों अरो जागाव थाङैनो जों अकाउंट जों खोलावै खालेमों के अकाउंट खोलावनि फरसिनि आधार कार्ड कायसा पैन कार्ड कायसा नांनाय ते अमो न जों रेफर खायखें के जों 50% शेयर मावो जदि सिनि दल बायराव न जों रेफर खायखें के जों खुद यूज खायबैनो गनो जों सिनि एप्स बनायले नायफिनाय हमने एप्स न तैयैनो सिनि स्क्रीन न जों हायखे मानायलेसिनाय हम एप्स रो हाजागनि बां खायमानि आङै तंगो अरो जागा एप्स नि सिमि जों खायमानो और एक्सचेंज नि ऑफर दंग ऑर्डर नि ऑफर दंग ऑर्डर रजावो ले आं जे इनवेस्ट खायमेनि अमसुन खायतंग तिने हायने हाय ते कायसे जागाव खायफिने हि दंग के ओवरऑल इनवेस्ट खायजरो फाइने सालव बाराय थंके बुसु बुसावै थंना गेरो फान हि दंग नों एप्स नामा आईडी खुलाव माने परे खन नों फान न जों पिचा प्लेस गाव फान र लायग्रासने और क्लिक खायबै जों और जागा डिपॉजिट खायबै जों और डिपॉजिट नगै तंना डिपॉजिट र जों क्लिक खायबै जों बाहायखेबो डिपॉजिट खायने बुसुबो डिपॉजिट खायने जों खायबै और नि परे खेनो जों सिनि डिपॉजिट माने परे खेनो सिनि कॉइन थाङै जों तेसिम जों नायमाने हायो कॉइन थाङै जों पाइमानो और ता रखां खनो जों बुसु और अमाउंट जों रनाय खायमानो बन परे सिनि कॉइन थाङै जों और जागाव बाय खायमावो गेना हाखेनो नोंबो मुसु खांखे जदि अमा हाय किसा मासा नों 500 हाजार कायसा नों जदि रिस्क नावाने मुसु ओंखारनो आं नादिहि सानांखे जे कमन नायबै खायदि केन मुसु खांखना डगी कॉइन दो खायने खायमान तानि ओंखारनो बो इलन मास्क खायबै दं ओंखारनो बसकां सालो प्राइस फनो बारायै मानो सामया जों चान्स मानायलायने आई होप नों ब्लायने कामखे बुसिमान खाना जों ओ जागावबो इनवेस्ट खायने नांगो तानि ओंखारनो Bitcoin 30 पैसा बसे जे मस तिनि हायो आस ओंगै तंखे ओम हाई प्राइस तिनि हायो कम नों तंखो ओ कम न जों तिनि हाय इनवेस्ट खायला हांखे बसकां सालो बहायखे बाराय थांपा खांखे जों हायसे 500 हजार टाका जों खरस खाय पाइ दङ ड्रेस ना जागो बा हाय खायजेव केसे पाइलाय दङ बनो किसा नायखे और इनवेस्ट खायरो खांखे ताबो ओम हाय आस पैसा ओंगै तमने बो 10 टाका फान कायला हांखे ते 5 बছর परे फान 10 टाका काकेसि 1 सयनाय दि लंग टार्म के जों 1 सयने नांगो बुसु फायबै थांनाय हा हानि बांनो ओ जागाव जों तिनि हायो इनवेस्ट खायन नाङै दङ तिनि हायो ल क्राइजागोन तिनि हाय बुचिबै जों खायरगाने नां दंख गेबनो जों खायनि बाङै कायसा जों वाजिदनि सिमिनि खायलायनाय दानि ओंखेनो ओ जागानि सिमि ओंखेनो जों खायबै जों तिनि दल न जदि रेफार खायखांखे तिनि दल बर जागा इनवेस्ट खायखांखे 50% शेयर खायमानि रेफर खायमानि जों मानो हानि बांनो अननि सिमिनि खायलायनाय किनु ओ अकाउंट न खुलावानि बाङै आं तला डिस्क्रिप्शन न लिंक रय दने अननि सिमि लिंक नि सिमि नों थाङै ओ वाजिर अकाउंट न खुलावै खायदि ते
te oro ni khulokmani jaga ni aadhar card pan card nangnai boni pore hwnkhe nung saiman khana bahai bahai khe जों fan ronai bahai khe invest khainai gana asuk khe hambai te daite nung oro jaga invest khaiwi tine haibo khaina rok sidi bwskang sala जों ungwi fano ma